la le het kha ni ka ging cha tu zan hun hin I Sadhu Sundar Singh chamchin chamcha holin na mangding he ji hi ale khabu zik hi tam tak a chanchin hi tam tak ki zik hilale ji Tamil pawa kha sa paw hong kilet do tam bek lova a chom kim thei ding pena hong ki zik kha ken a chom kim thei ding penin ka hong zik so na ji chu a chom kim thei ding pen hong gen go ding kai ji chu hun sa la lo ding in ki sai tin masa penin pathian thu mun khat ngai thai tiu chanchin pha johan jik bung som palina chang nga le changguk thoma chuna kingin lalpa khoya chiding lahi ke pu a bangtin alampi he theiding ka hiu em ati jesu na kingin keima hi lampi le thutak le hinna ka hi keima chilo koma paking atungai pu hi lalpan athu thing tho isim tha I chanchin adingin mal e som pik han lang Sadhu Sundar Singh hi het saw nyau cha hilale tua abuka pat hin kahongla do te hi chomcha holimna mangding ki saitin je masanga chun India gama hi Christian hi atoma hi pu a parsen yet phale atoma akilang na chu a parsen bangji ka tom hem tile Hindu Muslim ti te hi atam talova percentage hong kiat phale zakhat laka 2.5 pani lakim cho hi Christian hi hilale a number a simdinga pakhat pania simdinga chu 30 million chu iwak he theidingo scroll thum le laknga lamhi India gama Christian ki umai ti hi iwak he dingo kawak tak lat masak hintin ji ko khut nung hem itia atang pi ni pom chu missionary British den India hung op khumdinga 16 sangkhat jaguk edi koma hungo khan British de hung lu to missionary Christian he ji kun missionary to kokming dingin iging chamai the hilale British sangkhat jaguk koma hunglu te kha Christian missionary te kha ngai ke lo hiu ti hi kawak gen lat kit nopna chu charter act kiti 1813 na khun apaso ki ho khomna meeting thulem sak chi ding dan ki banga athu pa chu missionary te hi hunglu theita naw tu hin chu hilale iti na muno je tak munakha ai lo le tak munakha I gen lo na muno chu alu theilo dingoi ti in 1813 na khan apas be pu hi 33 akhan apas ki to tu hin chu anop nop nan chi theta na atiwa ji khan na hung semo school te hung hongo big in te hung sawa tha hung sengin India khan to na dingin panna satak alawa ji masanga hin missionary phal na beya pathian gin ji ka asol tu ka pathian hi ji ka missionary tam ta hung lut ataw ti hi wakgian belap ki kanoma ji lawachun bible jesu nung zui min thang thoma kha India missionary hung masapen 52 AD kuma hunglu a hitai ama kha Kerala gam tua island thilkal apangzo si tuipin na chu alai gam je tak mun Kannur island kiti hi Kerala gam khu tuipi lam hung ho a je tak kho ama hi hunglu masapen tu hin thoma Kerala lam South India lam khun a big in ala tundin hole uma jichu history zik tu te le khazik tam takin le apomo a evidence lem a proof le chuto museum ama ala thanaw thik a kola amu zum chet ha hole museum a koi le na lai India gam hunge Christian hung polut sa khu hung polut ma sa pen hi British te lovin jesu nung zui ngel thoma hi ai ti hi amai bak het be dingo tua achang is bak sim do dot na poi mo tak dong lalpa la china ding ke pu hi tia ala dong tu kha thoma hi ka khut ngela a thoki nunga thi kila ki khet na te anak asut na teu ka khoi lo le chu tak sang pung ka ti pa ji nung zui pa kha India gama Christian sa khu hung polut ma sa pen pathin thu hung tang ko pi ma sa pen ti hi achan chini wak lut masango Christian itam danule apar sena tom le hinle tom cha hi pu tam tak hiu Christian India gama hin ti kawak taklat masa hi Sadhu Sundar Singh hi Punjab gama a hi apian kuma hile September tarik thum sangkhat jagiat somgiat le ku 1889 kuma Ludhiana ti pha district min hi Rampur khuwa ping
Ludhiana district Rampur khu aping jichu Punjab state Pakistan to ki boundary neucha alaki hop khian naw hi 1947 na alaki hop khian naw gam gi thu ala boy ma naw mun kha he ji tak gam hi pieng Punjab te chanchin hi neucha ba gen kit ka e Daniel iet le Daniel Nebuchadnezzar manga khan milim thupi tak alu sana a om dang kathik ati tam pha kata poi amal to atum pi kha sum eng kitin tin jikha ale do na a hil chen na khan Greek lalgam hunglet ding dan vai hom tu pakhat hung pot ding atha ha ding dan hung ki gen kha Greek lalgam hi jechu history hi isim le Greek apat mihat gal zo hung pot chu Alexander the Great kha le kha sim ten he diwa jipa hi auma ama hi tua Punjab munahin tua omna Macedonia Greek gama pathun ahunga aban banin anga akid del pizo kha azolo umlo gam la zela aban ban hung sukna hin India gam hi ahung tunga India gam hung tunga hin Punjab ahu hung tunga hi Punjab ahung tung kum hi 3 zathum le somni le sagi edi akhan ahung tunga je chun Punjab gama leng pakhat ala poras kiti amaw le lenga ki vai pu hi kun ji pakhata ki dowo aki sa to ti methal manglo dinga hi je kun aki sa to je chun Alexanderin azowa hilale chanchin zik tu te pani wak en to lewin khovel pumpi chanchin zik tu te history zik tu te hin again le Alexander the Great hi Punjab khel kha India gam sung hung lu talo he ji tak munatu na khan a inlam to gam la ta zikin home sick anaya inlam angai talo aban chi be anom ta poi ti kha achan china ji ko he chu to ase pai te la gim to lo taw hen ta khana chol taw ajek chu ji tak muna aum hi kumbang zat hem athi ma sanga Punjab hi khel talo hi jikin India lama chanchin jik tu te na hung ji ki chu atun namuna akinak pi Punjab te hi Sikh te hi ahang san talo hen jigol mi to ki do ta lo de ti ta khan ki chola taw ti en India lama jik tu ten aji ki jelo chum chum ji ku je gin chat na chu Punjab te hi gal hat min thang akong ai lo le mal pivel hoi chem bok te yo achan chin India khang thu le Sikh regiment ti te hole alin theyo hang sanu zo lo diu hi le pangam alo sap na mu no le lung neo lo te hi wa jigo lung put nei te khaiwa Punjab te hi ji mi te chu ei ti chu Sadhu Sundar Singh ki patna ka wak gen hin tin ahung khan le da hi ama hi anu a u naw la ka aneu pen anun Sikh sakhu Bhagat Gita lekhabu thieng tho Hindu ten aneyo khu ajil saka naw pang chai patin asil thieng seka temple ate Sadhuji dite hawking in apui seka aki helale le khabu thieng tho asa khojil sak naw hi again saksek lekha asim le ruma le hun sin ajil sak mi tam takin kinep na ne chu ama hi hong pitin pha le Sikh sakhuwa jil sak tu poimo ta ngin tin gam hunglan tin mi pite adinga pui tu pha kinep pi ta hi na ti hi Sikh sakhu ji ten akinep piu a insunga apan le kinep pi anun le kinep pi apui tu tengel le ama hung let ka ngak law jigol tu khanaw pang pha hi apa hi mi hausa Punjab gam mi ti pha le thai ga hi hoin tin gam din pp na yo ji ho hau sak naw ai maya gam san te ai lo la gamo thai ping ti ho kha zu ku ji ho akile sak pi pe no India gam pum pi thai hoina mun a hi apa hi mi cha gai lo minom sa tak in sunga hung seilien a hi anu khan adoi sak bek jikin Brahmin scholar ti te ho hi Hindu doctrine ho jil sak de mong hi ho tu khat a good pi hilale a boina chu ji ho tu pa kha taksa thila athom hauna te alung sunga lung thim nok lo anei na te adot pha le hil the ngai lo azil sak pan adon bu sekna chu long let pha le hamai nan la ti kha adon bu nai se hilale Sadhu Sundar Singh kha ji a kha lung kim theilo a hi ti hi amasa ahung khang le dan anun ahung et kol dan ewak gen masak hin tin apani na hin ahung pin thak dan hi wakta langa le hin dan akhan Christian missionary te British hung te hin sum kol vei no ma hi je kun missionary te angai tak pu kha ka wakta lang masa ahung ayo school te ahung sak pha to hin India gam pum pi school hoi zo si atang pia missionary te ahung saku
foreign apat sponsor uma school ki chom hi jekin school dang lo se sagin a hoi nom se ka je gol ma chun ama hi sik sa ko ju hi le rampur hin missionary ten school asaku khat je chu a in kingul to kenai cha akaya akai hi subject hi adoi pu azil sak tu pau a teacher pau hin khat be hi classroom sungin naw pangte homework tabang in hong peta new testament thuthung tha hi labo nu long sim diu atile sadhu sundar singh hin angai thei pu ke kanun pathian thulama jibang he azil saka hindu te lekhabu thieng tho ka bai ha le tampi umta ka gen theile umta ka hunglet phale e kinet piu hinalai bangje ka sa khodang jesu henai lo christian te sa khobu hi sim ding ka hem tin aloi te to phuno a phun be pui lovin a bible ala a bot the ka a hala no masa hilale ina tungin apa khan agaya bangji ka eun zui lo le hinun le christian te le khabu thing tho long hala hem atile a school him le ka doi poi pa pathin thu sik zil sakna ti lo chu adang hi ka doi poi school e thing pikin ati apa khan le ati chu u lo la hi le bangkhok hem ti in school a then pe ko mun gam la takin akaya school hoi lo khatin hoi bek lo ti kianga lampi saupi pi chi angaya a school hi athen kholo ahung then pha da chun gam la pi chi ngai a school khale akai na lui to hung tele hoi sabek ta lo ji chau chu hi lo anu kha ama le en kolsek anu kha hungdam ta lo ahungdam lo phatin ai poi ka school kai na ma kha kangai ki tai khan eva gen lut pi ki tinati apa kha again kil apa hin ahung gen lut pi ki ta je chun a school kai na lui khan ahung kaya ama hi bible ala hal kha lungthim nok lo na kha chu anei ta je pat hin hilale class ahung la lung chang ki kho sak deu khan pathin thu sik bhagat gita atiu lekhabu te hi simjelin jil sakna kha anu pat jil sakna dongin amale pathina dinga amau pathin ti mai ti ading han thei to asojel hilale ni khat hi skula kaina muna mi pakhat hi phun tabang pau tabang ina he a phun kha midang to ki ho hileu chu athip changum di han pau ying chu ko hem tiawa etle a classmate te khat pau chap helamu bible joy bangen hem ti angai le angai lai chun chong khat je school ang lu jo hen anun a besan hi thom how dik a thom how bana anung lo le thom how dik hi jikin naw pangpa a classmate pa pau chap na chu angai le lalpa sadhu sundar singh hi nangma hello hi jikin nangin ki het sakin tina dot pi ka anu nu si hi jikin thamonin ati apan anu su na hi jikin apale thamonin nangla thamon lo le a thamon theiding no wai tin a pau chapa lunglut takin a pau chapa je pa chu a et le new testament a bible hal kha choya ale bangji ka ke to ki he kha hileng le ka loi pha le helo hin jigol tu ka hi e dot pi bangol lom hem ji ale kha bu choi sung khu ti in alung thimin bible simno na kha hong nei ta je pa chu a pau chap join in lam achi hilale sadhu sundar singh kha pel thei talo in lam zone thei talo ji khan alung thim sukhata je pha da khan a ho tu pau kingin ajil sak tu pa kingin bible ei pekit main awati le bangdila ti hem alati ati cha ho tu pau chun hilale min bible don na chu ho tu pa kha ajil sak tu pa kha mi phatak a hi jekin ape maya api phatin aman le inatunin ji bible chu kala ha hi siming ka ti in bible ahung sima a bible hung sima hin thu thung thak ahung sima ban hung sima alung thim chu khadik te chu wak ta lang hitiu chanchin pha ma thai ji bung som le khat na khan nangu sem gim le pogi bazo si te ho keiman ala choldam sak eng ka ti te kha ahung sim dok phatin alung anoma je bana chun tang chunga sermon lal je sun sermon on the mount ki dise tang chung athugen lamel mateo he piwin la ahung sugen theite pau chap pi kun ti te kha ahung sim do ki le fu sata azo a i dik nangaya gil kiele dang chak te chumi ham pha hiu tailenian sak om ding hiu ti te long sim dok zel zohan jik lam hong lu ta alampi thoma in lal je su dot kha ke ma chi lo chu ko ma pa king tung pon ti hong sim do phatin a ho tu pau adong a ho tu pau le hoi takin again a hil chena khowela hin mihing hung ki pat na avil adama pat hin gi lo na setanin ahung thepa khan alu ta je kami zo se mi gilo hiu idam thene ning chu krista ai ti ho kha hoi takin a hil pik le
alung thimin Krista ahung doi ta ahung doi pha ta khan setanin panmun hung la in setanin le thei to hung su jichu dana igen nang laniaw lai pat lanu na hung jil sak tu hi lanu talo lanu na hung jil sak kha athon hidinga hem ai lo le sa kho pui tu ten thu pha ahung mo pu kha athon chi dinga tam la in sung mi na hung kinet naw la hung let phat le pui tu pha long hiding hi mang mai dinga hem ti te ho zo si a question hung ki do phatin ama hele alung nom thei ta pu alung ni nom thei lo jilam khan suboi Christian lama kha agel phal le doina ne azui got phal le jilam kha hung dot na tam tak setanin pan mun hung la jel phatin ama hi kanu la inu seta ke la kalung thim chol dam thelo chu ki that mai ka ajik chu Ludhiana district hi district khat ai jikin tak khat train tai se ka hi train lampi kiang chai jikin ji ni hin achan chin jik tu pana bak jik dan taka chun Sadhu Sundar Singh chuni tak chengin imudingin arum alut se ka hilale ji ni hin chu athidingin alut tai ati hi je chu akithat go tina ama hi lungthimala choldam dik lo kanu le talo chu kithat leng ke adingin choldam na hi zona ti in kithat dingin aluta jingka lam khowak nai lo da ni da thum tum aidem ju ke poi jihuna hin train ahung tai phale kitalup sak gatin ichun ka hin na hi be mai le kya dinga hak sat na hi ta pona ti alung thim awok jing lain jima sanga chun ka New Testament sim thuthung thak ka sima hin Jesu ong hi ti te ka sim dokin ei pan pi theding dan te ka mui atak tak a hi le ka thi ma sangin hung kilakin ti hi alung thimin ak aneya jije ka chun ama hi le a pau chap ahung pau chap ta pathian tak le hi le tu ni hin hung kilakin lamel ka munomi thin alungil takin adona jikha pathian tak kha long kila lon le chu ka hin na hi Ludhiana lama pat train hung tai kitalup sakin katin ka hin na hi pedok ding ka tai ti in apau chap le arum sung hi all in wak ahung luta ji chu adat dole Krista amu pha ta hin Krista ki tuk testimony chum Beni Prasad midang dang hoi yet le ko hem tia aboi lo ama le Krista a hi ti hengal ahung ho chu a o ong het phatin la su gen the Jesu ka hi ti kha Paul Damaska dai pama akitu pigola kha Jesu kha hung kilakin wa ka hung kilakin amel tak le mu saka a o le het saka la su gen the Jesu ka hi ti hi ahung ki pungta ji apat ka wak la don chu Sadhu Sundar Singh hi Jesu Krista cross a khian den dinga lampi apui layo rom se pai azet tu te la khan Sadhu Sundar Singh hi apang pu ajik chu pieng nai lo chil si khumte lakin le apang pu ama hi pieng nai lo pilat manga aki he ku kha barba jok tha dokin lang Jesu cross a khian denun tilakale pang lo hilale bangji ka Jesun la su gen thei kai ati thei hem ti hi eyap leki dot na sata hi thein ka he ajik chu Krista hin a happy a hilale a happy pan ama he phalo ama kha kumtung hinna nei theina parking jot nalam pi hingal Sadhu Sundar Singh in hello ji Krista na asak hi enle ama he phalowa kenle ka jam san hun tam tak ka suknat hun Krista tam tak thik kilin ba hian khel lo mai the molte chilte ba si khum lo mai the hilale Krista ikilep sana izam san na sa ai ti hi Sadhu Sundar Singh chanchina pat hin le wak lak do thein ke he je ka chon Krista sunat tu hilo dingin ilung thim athak thaka ngai tu na wak seng le hin nop ka sak jikin ka wak gen he la su gen the Jesu ka hi ati phatin su gen the ji ka ki phat lamna le nei dik lo hem ke poi aki pak ta lo Krista su gen the ji ka ki pak hilovin pathian tak amu pha da khan alung thima thom haw na talo ki pak taluin khule wak nai lawa apa wa kai tho apan ala don na chu ama hi Bible Christian te bi na school akaya Bible ala hala hi ha gel talu amang hina tina pa hin ala don buta hilale a hi poi pa Krista kamun Christian ten a ho se ko achan china gian se ku Jesu chicken kamui a ole ke he e ki ho pi in kamang hi poi atak ai ji tin again apa chu athunun jo pu hilale apa hi jin ngai taka
thu all kan mi jikin Krista again jikin alagai pai pu jing hung wa ka hun hung chi zela khan Sadhu Sundar Singh hi nidanga khan afela apha hilale Krista hung nei pa khan jisang khan afel zo phat nalamin le apha zo nun nem nalamin le an nun nem zo apa cho kipa kipa ka chapa hi jini par khan ki thengdang lam hai tai chapa thak tabang nei tabang in akigela ajik cho chan jo si miading hung nun nem thil pha hung bol jing Krista chan Krista hindan ama ong phata jo zo si hung kilat phata khan mi zo sen ngayo hilale mi pi ten hung hek taw sa khupui tu ten hung hek taw nangu insung hi tu lai context golin gen le hin upate insung tabang hidinga hi amau sa khu chun upate insung achate le kham thebang ma bol lo ko chumale ki mang vekte gol thim hi di hi nangu insung hi ei sa khu ading kin pi tak la hiven la chapan Krista ahung poma Christian ahung lut hi za chat tak hi gam chung tak hi poi ti kha ahung gen le a insung mi ten le pha hung sa taw ajik chu supi adang dang le a uji te hole mai jekin i kha ahung ki ngai tu le i Sadhu Sundar Singh hi i thalup nok na hung nei taw ajik chu achang ye lu a insung mi nge lu kha vak pai ding kha le hi thei chet lo je pha ta khan ina ahung no do ko athu hi chomkim nam lamin wak la gunga ahung no do pha to hin a insung mi te lung pu da chun ama hi dam sot le Krista yung din pi zelin tin pathin thung genin tin insung adinga za chat tak hidinga hi khomi edinga le anal pon mi edingin anal poi ati je kun anno do ko no dok to chu phai na hun hi le phading tha anomo chapa khat hiya phathongal chemabat do lu kha Punjab te kha gum thim dew le ama chung khu tha kha ngam lo hi diwa an lakin gu help pi tiu ti in a unu jinu a upa jinu hin an ape lungsit gol om takin apolam ome da ji khan an ape an lakin gu a help pi ko ji Sadhu Sundar Singh pathian thuong oya pat hak sana thok le pathin thilma again de ne cha wakta la ki kadin ji chun an laka gu ahung so kha anek zo in train achunga apota Ludhiana lamin ji chun past ahung gima ahung chaw thima taksa nok lo na te hang nei phatin pastor pakhat nupan umin tin ji te na chuna chile akamate thi hung pot ta gu ki tha hilam hello akama thi hung pot amaw le pastor ten le hospital pui mai ti atiwa hospital ava puyo doctor sakule doctor en hoi takina cheka asung lama cheka a anne ka poison umai kha aung he doctor aung he do pha da khan anne hunda kal to ai hun kha ai le adam noi gu khan na siam man ta atak sapum pijen suk ta atisan jung jama umvek ta doctor in again chu ama hi dam da puna 100% confirm ti tu lai ga lai hi jikin boina cheng le confirm go la huma confirm 100% wakti go le dan hin doctor kha thiam na ne hi jikin khovel thila et le adam tapuna ti kha aman a confirm a hi je pha da khan pastor te nu pan khan Sadhu Sundar Singh kha ho thele hi pu a pau cha pi ko dam zo talo dingai ti pha da khan adam na dingin pathian choi ta e bol thetin a pau cha pi ko jingkal ahung hi le doctor pa khan mithi kha thiding sa koi ava et le aladam dok ala hi sel zanta sang hi sel jota je pha da khan nang hi bangsa kho zui la hi em ko hem hong sudam hi ti te kha adong pathian thu kholim pile doctor pan pathian nei khalo je pat kha kele Krista pomtang katia Sadhu Sundar Singh ina pat ahung pon do a hak satna to ka pathian thu ahung zuya pat Christian jing tu thak ahung lak lu masa pen kha doctor a hi ti hi achan china pat iwak la do hintin je bana chun je pa khan hung ki do dokin hak satna tok te le thil mak te hi nya cha pathum pali wi wak ta langka narkanda khu kiti kho khat ama hi Punjab gam hi mi low ball se he je kun a low ball na mono mi tam tak hin thil lang sang ale low na se hi ngai khok sum mu na hi je ka agama ha thai chi ping hi je ka sum tam tak mu the na hi je ka low ball na mun a narkanda khu achile pathin thu wa gena again pha da khan athu gen kha angai no mo
achan chin kha kanu le jesu hi pa ta khan suangin asepu suangin asepu suanga sepa chun alung thim anom theipu ama kha le suanga sep kha thisan kai athisan kai pum hale pathin thu gen jel alung thim chu kha tho suanga asewanga chu jite low ball te la ka chun jini chun tam tak christian apui lut kita jekha apani na hin tin apathum na dingin amaso kha anne ka agu athak pi naw he apani na kha low ball te la ka pathin thu avagen pat hin tin apathum na hi lampi zot ki kom tu na haksa ama hi kenga chi mai akewan na te ho kha gen se da dai tu simple taka ki ngai tom taka kalsun che ejikin lampi china gamla ka te che se gamlak lam sau pi zot se sahang ho to alagi khom chang bang gul pi ti mai te gul alien ho to alak ki jam khom chang hilale bang man chuna lo loi tabanga ki polling ji ho zo si kha wak gen khom lo ding la ne new cha ka wak gen he lampi achina hin achina gam hi mi phalo tam a he sum na siam pe lova sum athona khut do tabanga khut do le helo chala ka sum bol sek jichu posal pani hi lampi mi hong pha to le aloi pai ki thi sak ding a ki thi sak kha khat pa kha kap di a ka pha le min hong en diu pha khole kaloi pa thi e pok na dile ka nei poi sum ei pion ti ala don sek diu ji hi sadhu sundar singh hi lam azo zo le mi thi khat amu akinga loi pa thase taka kap amu athi tak tak lo thase taka kap ki tieng the chu acting thiam dingun ka king cha acting hi thiam ma dingu a kap tak tak thase taka kap hi amu phatin pan pi anoma pan pi anok wangin sum anei pu adap jikin blanket asil ka a blanket sil kha api ai poi ji hi ka nei tin a pemalama lam south chom khat awak chi le a kap pa kha ngai jodi kinakapa beidok tak le law thong ta kinakapa jichu aman le bang ji ka hem ti awanung chi awadot le jigola hin ka loipa athigo golin kom sak sekin mi kinga sum ka donun pon ka donun ap pha to le ka loipa hi ang thowa 1 2 3 ka ti ka tai sekun mi wan kala se koi a hin la tu hin athi tak tak tai athi tak tak na ji hi nang hi pathian mi ma chak la hi ka he hen la chunga zo ka gen ji ko ka chunga thil tung hi jikin la pathian chan chinai hilen ti in aloi pa chun adonga aman le ki jena sa new testament bible thung thak bui posek hi jikin apuya agena aloi pa chu thi ai maya athilo pa khan je chun apathum na dingin thil maka pathin apuya ging tu anglak lu bena pathum na hindin aban ki da chun nepal gam india north east iti pal eulam hi gen che ko map il chu north east chu nepal lam ko kok de obanga a direction ti tu na jita alai la khu north east chu kitilo hilale jilam de nepal gam khun pathian thu avagen ki na hin nepal te hin adoi puwa nepal chu het sa india to kho khat tabang eu ko len te to kamai te gol de dan he kho chum chum le ki vai kop sum hole mang khoming ji gama hi buddhist india gama buddhism hat a hi jekin nepal gamin le hata nepal wang mang chu ahung ki patna tabang a hi ji gama chun krista chan chin hi avagian le government hin case abolo a case bolu chu pathin thu gen hi jekin songkulin committee ativa songkul a khumule songkul khan mi tam tak ala umo songkul umte chu apakhat na mi tha jik apani na mi wan guk jik apathum na bangkhat jik a case vek gilo veku jitela ka kha a pe ta hin ki jena sa akipa ka new testament ala to ka pathian thu ahung gen le zel sunga zo si ama thu gen a o hepa zo si christian hungi taw hepu ken jipa chu ka thatin christian e ngai dam thei dim atila ngai dam theina adangin ken jigi lo na chu ka bolin e ngai dam thei dim ngai dam theina a ngai dam thei vek ding hi pha da khan revival atunga zel sungin jikha government sipai duty te khana mu pha to alungu anawa sadhu sundar singin jela zo si mi phalo zo si amano ama zo siu aung phat pha to asu phapa man ki jelu ma lung kham chom tak hilale chu khovel chi dan he satan in len asiam tho he jikin amano ajepo thinge nge dingin ajep na mun te kha vote ape saku thisan
lika athi po na pa kha votin chop hen la athi hi ang chop kang phal chawin thi hen ti kha adoyu hi hilale athi pu athi logikin mi tam takin manga sawa ji chule nepal gama pathian ging tam tak hung kholo abanin apanga na rasar ji a story amin ki gian mun pen sadhu sundar singh gian phal le tibet gama athokna puitu ka hiya Carter Singh chanchin ka gen khan Nepal te hin gotna chini anayo pathian thu hung gen him ai lo le thita ka vai hom khum ding te hi gotna pani ala sin na ko khan Carter Singh kha savuna tomin a khui de no savun kha to savun hong kemat phal akai chaka ji agu te ho hi ahung kai ga ka gu kha bongeng hak sataka thu ding kha gotna pakhat apani na chu ko khuk sung selu di kha lei ki chauko athu ka thu mi gil kila thidiu wak le mulo diu dang chaka thidiu mi tam tak ala thita saju ti ho than ti ho tam ji tak la kha selu sek ding ati wa he ji gam chu rasal town ki khopi a he ji gama chun pathian thu awagena ama masanga Carter Singh chan kha alu masa ai kha to iwa gen commentin god na khale ama kha apakhat jok chang akhat jok chang chu ko hu sunga selu ding kha pathian thu again jikin lama kitite amau lama dalai lama internet dalin enlew chun mun natinun a pui tu teu ite khun mang khun ama hin pathian thu again in mi tam tak apian thak sak tai krista lamin mi tam tak apui lu tai je ka chun ko ta hek ning kong pui ai tiu le ama pan pi tu ding ke lo khan thitak a hi ti in thu atan khumo athu tan khum chu thitak a hi ti athu tan khum chu ama hi gotna pakhat zo hi tok sak hi tiu ti in ko khuk sung chu asep lu to a se lu to chun a phak sa satalo a hak satna mun hin ama hi phun talo lo hi aji chu krista dinga thok se hi jekin hak sa asatalo than atama anam si athima agil kila adang chaka lalpa e pan pi in ati zan ni tieng oma azan thumna chun asit kha hung ki honga je chun khaw khat ong ki kha the suka ji kha tun lang tia akai doka a huk doka ji kha ko ahem tia kanole sadhu sundar singh le ko hi a hedi po hi le agin cha dano chun van sol chakin aba pui do a hi ti kha thu achan chin ji tu tam ta hin ala pomule ama nge in le alagin chat ajik chu amel mulo hi jikin van sol chak a hi ajingin thu alagian kita mi pite nang mu phatun ei poi bangji ka thu kitan humsa thiding kiti wahuk dok thele hivem bangji ka lalak do hem atiwa akie sam sui zui le a chabi le amna ga tele ayan thatele apan munuka ayet vekule jigola kha chabi wagudoka waki honga ama kai do ding dan kha umlo chabi le agul gola kisit kit nikha sadhu sundar singh ha amu kit phatun alawo lungsit takin kagamun pathian tu hungen takin tia as anodo tho god talo a hi jikha apanga na pagukna chan bagen tiu pagukna hin Nepal gam mama jansi khu hin ahung pot doka pathian thu wagen kit anoma awachi kita hin asoi sawa ti pathian thu gen ji ka khan asoi sawa anodo ko ahung kita hung kita pathian thu hung gen ki pha da khan alung khadi zo talo lung na takin thinga akan ho zan khowa ka thinga hin kan de na ji chu kan de na chu gilkil thuk ding dang cha thuk ding toy thelo ding hilale a hen namun kha theikung inek le atui a theimin cho ki gen poi ji tak mun chun a hen tawa thing hi to a hen de no haksa asa ajik chu nek ding kha akinga a khut toy thelo ai pha da khan i van sol cha mama awachi kita abakila kita ava phela ji thei chu ane ji ta ka hak sa na thok chu zan ni a hi a chaw mama jikin athil ne khan ahung jana ahung ha do phatin ahung paw chapa ji tak mun chu hak satakin athu ka hilale akipak na mun pen ahung paw chapa chun bang samem lalpa nanga dinga thok the kom hi ka ki pak ta loi ti in a paw chapa nanga dinga thok zel ingatin thok the ding in e pan pi in lang
ke le nanga dinga thuk thei kom tak hi jigol le pu jin ka ki pa tin tak muna chu pathian choi hoin pathina dinga haksa athok jikin akipa ma mai dak chu alanu si hi achan chindang hi sahang to om khomina te hole tam tak oma chu to gam la kami ki that go thil za chum chum hi ala tuk khokhat hi ka hungji chu ka hungji to da po khokhat wa wang hin gul pi hi alawo gul alawo kha sadhu sundar singh hi pathian thu gena balut le ano do ko tha go wo azam nalamin ko la hi at kal to le aki van na kal to thena dinga panala la na kha sung khat hi amai pel kha je sung chu akilek thasuka gul kha seplum a selum je ka kha mi tam tak ji tak mun chu ala hongam ta lo khomi ten ji chan chin kha het pha tu a ko ki to pathian thu gyan sa ko christian thung su in khozang ti te hi india ka mai christian tam tak hi sadhu sundar singh khut nung pathinin ama manga gam alalak ai ti hi iwak gyan hin tin chun achan chin hi akizik na tam tak bu chom hilale ama hin zik talolo a khol jin na gam vela thil tung adet ji kuma chun tak ti hi zik ding a solo le ne cha alazik a hi hilale a hun nung lama hin ministry ama hi kum som li vel chandam pathian thu tang kopia ana sep hun chung hi kum som ni lenga tum a hi ang pian thakha kum som pali a hi a thi hun hi kum som li vel hi le chu wa hisab danin pathian na asema jigol awak vel hun chung hi kum som ni lenga vel tabanga hi so tak asep zonunga hin apale atek ta apa to kimuki dingin achi ji khan apale christian hung hi in apa khan le christang pomin baptisma changa ahun nung athi di kon apale christian sok sak hi je bana chun ahun nung kawak koina hin ama tibet gama jigol kha su gen thena wa thoka vel chi ki dinga akisa ka hin le khathat ajika anu talo hi jikin ami sona a ministry achi vel na nu din mun amat pakhat oma amin chu rebecca parker kiti jinu kha last letter athota tibet gama chiki dika hitai pathinin pha asak le kimukit hitin ahin la kimukit khel talo mai the hi ti in le kha nu din muna nangkala nei jikin ti ki pa thu to last letter hi akhut nung alas pen hi oma jichu tarik som pani april kumsang khat jaku som ni le ku kuma last letter anu din mun alamat nu ala thot a hi ji hi tibet gama aluta achan chin ki hetalo mar tar thiam le ki hello sahangin ape hem ti le ki hetalo hilale achan chin suya ne tibet gam sunga nepal ka ti khan tibet gama achan chin asuyo india sarkar in le pan ala achan chin akano khovel miten pathin ging loten akan do dan chun sahangina pe hina kola kilek tha hina agil kil talo thi hina tin tam takin aging chawa hilale ama ala sep khom pi a pathin thulama ala ki pol pi ten agin cha dano chun enok gola pathinin van apui to tai ti hi agin cha tu hilale confirm hello i enok awak ti le pu paulin awak gen question nal ka sak ma chu khowela dam shot pen hi Methusel question Methusel hong dot ding hen bible quiz hin a question tricky vak ting katin chala de hong dot khadi umin tin ka gel ka khowela dam shot pen apa sanga thima sa zo ko hem ati dam shot pen apa sanga thima sa zo chu Methusel dam shot pen de la chu Methusel kha ki he thodi apa sanga thima sa zo hi kit le ki boy chu enok vana kala hi jikin apa hi tu jana thinai lo ti hi question in ahung dong kha Methusel chu dam shot pen hele apa sanga thima sa zo ama gola kha pathinin apui hitana tia gingcha tam tak chu to athu kha na ding gen chu ama hi south india lamina chi apa to kimuto ki nungun apa hi mi hausa hi jikin england gama achinoma asola sponsor bola japan gama chinoma china gama chinoma muntin hi fang apan sum api pathin thu gen na hi khowel pu pi achinop na te hi chi achin nop la ka achi lo na chu israel jerusalem gets money honte kalal jesu alaki ma cha na mun hi cheng kati na mun hi alem chang logikin ka chi thei poiti hi a travel note khatin alajika adang chang chu a passport san noin alachi a chi vel na hin
nang hung zui katia kidon tam tak hilale aman pathinin ke e ko gola na hung ko lo mai the nu hian khat ama zuinom a hi poi nangun pathian na la sep na dingo chu in chunga la sep dingo la cha teu le kol dingo pa azuinom te bang in chunga pa din mun hoi takin pon la jikha pathian hung ko na ke e ko na he chu ma hian ke gol hin mi zo si hung thei di pon la pathinin jigol mi zo si ko dik lo hian khat ho tu ding a ko umin hian khat zil sak tu hian khat vai hom tu dinga a chum chi tai ko hi jikin nung zui adoi ngai pu chom cha cha ki vok pi la le nung zui tak ta hi nei lo tam takin zui no mo a hi a zole aman a sarmon a zo si again to pi again chu ama hi anu ging lo mi hi la le ayet kol dan hi pha sa ji chu kanu ging lo min ji golin ayet kol thele Christian ne ya Christian nu te e mi at calling dan chu a thupi ne e jigol khan en kol thein tin thuwai tha anei malam peka azole jigola lotina anei te hi lungil taka pathian nei nok na lungthim anei jikin kilak na te ho vision iti te hi tula hi vision hi atak sang lo le akitama vision hi ama hi le tam tak almo ale khabu ho ale vision ti chu kilak na thupun gola vangam vamu god mun vamu athagau van sol chakin puya vangam wa fang pi ti ho hi sadhu sundar singin tam tak ne hi a ministry nei sunga hin kilak na tam tak mo hi ti hi athu kha na iwa gyan hin tin pathin thu mun khat bat tak lang tin ji chu kahun top na ngal ta na chanchin pha mathai jik bung som le khat chang som le khat na ni hello ka bak bung som le khat chanchin pha mathai jik bung som le khat chang som ni le gie ta pat som thum chan bak ta lang hitiu nang ho sem gim le pugi pozo si te ho ka kinga hungun keiman ala choldam saking ka ngong kol hunpo in la ka kingin zilun lungthima nem le kingai tom ka hi ti chun lathagau adingun choldam namun law ka ngong kol anomin kapu le azang a hi ati lalpan athu isim do te chanchit adingin mal e som ping han lang ka hun ji chanchi tan ka ti